show sangena mbukeli sangena sagula ukudela sangena singasangqongqozanga nohlelo lwakhulu intandokazi Ekhaya Jikelele siphakathi naloke isonto siyathemba ukuthi cha nezidubulo zangempela sonto seyithe ukuba ngconywana njengoba phela nomzimba usuqala ukusabuluka nje sakuleseneke kusasa naye futhi enye weekend siseduze mbukeli ke sikuphathele konke ke ungakudinga zindaba ezemidlalo kanye ke nomhlahlo wesimo sezulu hayi mbukeli legend eyithi kodwa iyaxaka ayisixakile yazi omunye wathi ke kuyiboyfriend yakhe it's over esho phela ukuthi hayi cha abahlukane sekuphelile kuthiwa laphendula kisoka lathi hey yazi ngithola umsebenzi kuthiwa khona lapho hayi waphendula fast usisters esethi hayi bengithi it's over with poverty kholosa yeah it's over with poverty ngecontent Ekhaya Jikelele sifike qathatha lalela umbukeli nje akathi zava because thina njema it's over kuthi iyaqala lingatsho elokutsho selusazi basifike sagaleleka singumthombo ophala phambili Ekhaya Jikelele masibotise ke sibukele mbukeli ngethemba lokuba nawe ke uzikhabile zongubo sithetha nje ulungiselela ukuba uyokuphanda isonka sakho nosapho lwakho ngokuba kaloku isikhukukazi siqhwayela amantshontsho aso mandithi cha ke kulo ndawo kuvimba wethu ke wanamhlanje siza nalamanqaku alandelayo isebe lemfundo eneseko ivakalise ukuba kukho inxalabo ngokuziphatha kwabafundi esikolweni inkulu baphathiswa ke yaseMpuma Koloni uOscar Mabuyane uzitshintshile ke ezinye inhloko zamasebe wazisa kwiofisi yenkulu baphathiswa uvimba wethu namhlanje uyaphuphuma hlala nathi de ibe ngulamzuzu wokugqibela ndimlo ke unonkanyezi kalubisi umadlongothi masizitshaye ziqhume zale yure Umphathiswa uMadume Chilwane uvakalise usizi ngokusweleka kwabafundi ababini bebanga lokuqala besikolo samabanga aphansi iGauhelo nakwisikolo samabanga aphansi iKarabo eNaledi eSoweto. 420,000 jobs were gained. So the question is, what are the prices, rising costs of living, load shedding, the austerity measures Kenya needs to be. Inkulu baphathiswa yaseMpuma Koloni uOscar Mabuyane uzitshintshile ezinye inhloko zamasebe wazisa kwiofisi yenkulu baphathiswa ukholelwa ukuba olutshintsho luza kunceda ukuphumelelisa izicwangciso phambi kophela kolawulo lwesithandathu. Igama lami nguKhaya wakwaNdwendwela usomlando usekhaya Jikelele lapha ke siphethe indaba siphethe nezemidlalo mbukeli unganyakazi hlala nathi Ekhaya Jikelele Abahlali baseNaledi eSoweto banyanzelise zivalwe ivenkile zangaphandle bebalula ungacoceki kwazo nemiba yokhuseleko. Abahlali ke bebelugqwabevu ngumsindo kulandela ukusweleka kwabantwana ababini abaneminyaka emibini neminyaka mithandathu. Kutyholwa ukuba emva kokutya ibiscuits bebezifumana evenkileni. Amanye ke abantwana ababini ekutyholwa ukuba nabo batye ezi biscuits basesibhedlele. Bebelugqwabevu nangakumbi abahlali umnini venkile sakufuna kungena ngetshova kwivenkile yakhe bemthola ngokuphazamisana nobungqina. How can you say it's a scene of crime? Already they've tampered with the evidence. How are they going to get the evidence? We're not fools. There's no way in the world where they say a place is a scene of crime, then you can intervene and do as you please. Abahlali banyanzelisa ukumaphele kwabanini izivenkile bangaphandle kweli. She says they must go. Where are the health inspectors? How many times do they do inspections? She says it's time for all these shops to be closed down. We are not going to lose another child. They must pack up and go. No looting, no nothing. Zidandathekile emphefumulweni iintsapho zamaxhoba. The committee and Zikali family, they are definitely in great sadness, and they just can't cope
because of we can't even have anyone from the family to speak for themselves, you understand. Amapolisa avule idokethi lophandwa ngesisiganeko asekaziwa isizekabani sokusweleka kwabantwana. Kulindwe iziphumo zokhakho lwemizimba. Njengamanje ke mbukeli ngohlelo lweZoom sixhumana nokhulumela umnyango wezemfundo esifundazweni iGauteng uSteve Mabona okungiyena ke ozosichazela kabanzi ngalesi sigameko nanokuthi nje ke bona njengomnyango iziphi inyathelo abayithathile. Asikubingelele sikwamukele ohlelweni umnumzana uMabona, sibonge kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje. Sithokoze silothise wonke umuntu obukeleko. Sicela nje ukusichazele kabanzi ngalesi sigameko okubikwa ukuthi senzeke eNaledi eSoweto. Engabe kwenzekeni? Umbiko esiwutholileko ukuthi abantwana bathengile lapha amakuke ekusolakala ukuthi mhlambe ngabe aphelule isikhathi singeke sazi silinde ukuthi kube ihubhululo elenziwa kwamaphoyisa njengoba sebathomile kuza kuba nemphumela ukuthi ngabe kwenzekeni lapho manje sesilindileke nathi kodwa abantwana babili sizwile ukuthi badlulile emhlabeni ababili abanye ke basesibhedlela bayanyangwa lapho siyathemba ke simnyango ukuthi baza kululama ngendlela yakhona. Engabe laba bantwana lamakhekhe okuthiwa bawadlile Mabona bawathenga kukhona umuntu mhlawumbe bengaphandle kwesikole edayisa okanye mhlawumbe bathenge lapha eziphaza shop okanye emathak shop? Into leyenzeke ngosondarha uzakukhumbula ke begodu ukuthi inkolo zivaliwe ngalesi sikhathi kungakho kuthethe nesikhatshanyana ukuthi umbiko lo siwuthole simnyango. Into esizoyibawe babelethi kona into ezinjena zenzekako bangosibikela babikele inkolo ukuthi sizazi ukuthi sihelebha kanjani nabo siyabela emndenini siyachiriya ngendlela yakhona iyezwakala ukuthi bathenge lapha esiphaza manje singeke sazi ukuthi kwenzakalani lapho ngakho sithi thina into yonke sizoyiphosela emaphoyiseni ukuthi benze uhubhululo labo sibaza kuthi ukuthi ngabe kwenzekeni. Into esibawa kuphela kubabelethi ukuthi abahlogomele abantwana. Bantwana bangase bajaduze bakhambe ungazi ukuthi mhlambe bayephi nento edliwako kufuze bazi ukubelethi ukuthi umntwana baye kuphi benzani bangase baliselele khulu babe bodwa khulu ngoba nakho lokho kuletha impilo yabantwana enkosini. Ngiyo ke into esibawa kakhulu le ngoba abantwana siba inkolo zivaliwe sibanikela ababelethi kuba bahlogomele. Siyabawa ke ukuthi ababelethi abahlogomele abantwana bonke abantwana bazokwazi ukuthi iveke zako inkolo nazivulwako babuye baphephile beze esikolweni. Engabe kukhona ke yini ukusebenzisana okukhona phakathi komnyango wezemfundo kanye namaphoyisa ukuze phela kuxazululeke lenkinga ekhona? Amaphoyisa sisebenzisana nawo kuhle khulu kwamambala. Unawo zakuqala sinamahlelo amaningi esisebenzisana nawo. Siyazi ukuthi sithinda abani sibuza ubani ukuthi kwenzekeni imbiko yonke into ngendlela ikhamba ngakho nophenyo leli ukuthi likhamba njani sizokuthola yonke imbiko. Nabafuna ihelebho lethu khona siyakwazi ukuthi sihelebhane nabo amaphoyisa simnyango ngoba abantwana ngebababelethi ngebethu sisebenzisana nabo khulu kwamambala. Sazi ukuthi abantwana baphephile, sazi ukuthi nathi nasinengongoyilo sinento esilila ngayo siyakwazi ukuthi sihelebheke ngoba iminyango yabo ihlala ivuliwe neyethu ihlala ivuliwe. Siyazwa ke ukuthi nakwesinye isikole iikemeleng kunesigameko ke esifuze lesi nakhona ekwenzeke khona. Engabe khona ke kwenzekeni zikhona izingane ezithe zenzakala noma ke ezisesibhedlela? Leyo yenzeka ngeSoshanguve la abantwana abalingana badlula lapha ku90 ebadla ke lokho kubizwa ama space cookies ngelabayeni. Makuke bathatha bafake ibange
abantwana baphatheka kumbi khulu kwamambala lapho, abanye bathoma bahlaza, abanye baba nesiyezi, abanye baphatheka kumbi, abanye benza into mhlambe ezingakajwayeleki. Abafundisi nabasichazelako ukuthi into kade bazenza, into eziphuma endleleni, babona ukuthi la ungathi kunenkinga. Babiza ababelethi-ke, babiza bamaklinika, beza abantwana bathatha basiwe emaklinika, basiwe embhedlela. Ababili bakhona bachaphululwa namkha bakhitshwa esibhedlela ngolosihlanu seveke ephelileko. Manje abasolwa ababotshiwe bayavela ekundla namhlanje eSoshanguve bathathu. Manje-ke sesisakuza ukuthi ikara labo likhamba njani nabavelako namhlanje. Ingaba lukhona yini mnumzana uMabona-ke uxhaso oluzovela mhlawumbe eminyangweni wezemfundo olubheke emndenini ikakhulukazi nje ngeinhlelo zomngcwabo? Sesibuyela ngapha, sithumele abalingani bethu ukuthi baye emndenini yombili. Sinabantu esisebenzisana nabo nakwenzeke lezi zinto. Sebavelile abanye ukuthi baza kubona mhlawumbe bahelebha njani imndeni. Manje umphakathi nawo nawunelutho ungasuchidele eduze, ngoba sitholile izolo ukuthi imndeni le yombili ukatsu uleleziko abanalutho. Manje siyabawa-ke ukuthi umphakathi uchidele eduze uhelebhane nathi nemndeni yombili ukuthi sikwazi ukufihla amathambo abo. Sibonge kakhulu-ke mnumzane uMabona ngesikhathi sakho namhlanje ekuseni, sikufisele usuku oluhle. Sithokoza. Mbukeli lo bekunguSteve Mabona okhulumela umnyango wezemfundo eGauteng. Besixoxa naye phela ngesigameko esenzeke eNaledi eSoweto, njengoba kunabafundi abadle amakhekhe athengwe kwesinye sezitolo. Abanikazi baleso sitolo-ke abantu bokufika, kanti umphakathi usufuna sivalwe-ke lesi sitolo. Kanti mangabe-ke siqhubekela phambili ngezindaba zethu, umnyango wemfundo eyisisekelo usugunyaze inhlolovo yokuphenya malungana nokuyiphatha kwabafundi okunyusa izihlonze ezikoleni. Lokhu kuze emva kokuthi-ke izikole engaphezulu kwe-3,000 zibike ukuyiphatha kwabafundi okungajwayelekile. Imingeni yabafundi abaqhambuka nezenzo ezingaqhelekanga zibenza bachukumiseke ngokugqithisileyo ngokwemvakalelo, yaye babonakalise izenzo zobungozi. Lo mkhwa mtsha kodwa uyaxhalabisa ingakumbi kwiziganeko zakutshanje zabafundi abazibulalayo. The disturbing trend has been the trend that we observed recently in Gauteng when children take their own lives because of social difficulties that are there in schools. And we're looking at different, that's why we are commissioning also a study to make sure that we are not working on what we think is happening. There might be something deeper than just the difficulties in communities, the usual youth delinquency, or the ongoing social decadence. So we want to be very sure. That's why we're working with experts. Abazali bavakalise inqalabo yabo ngokhuseleko lwabantwana babo. Oku kwenziwe kwaqatsela nangakumbi isiganeko apho abafundi bamabanga aphantsi baye bathengiselwa iibhiskits ezifakwe intsangu. I think they just want to introduce our children into drugs, and this thing has really disturbed us a lot as parents. Our ruling party was founded at church. John Dube was a man of God. So I don't know why then our governors, our rulers will remove the very same thing, that was core of their founding principles, which is prayer. Umunzu uye wacela umngeni kwikomishini yezenkolo nenkcubeko iphande imikhwa yobuxoki ehonjiswa ngathi inkolo yobuAfrika. Lo gama iingcali zezengqondo zikhuthaza ukuza ngaphambili kwabantu bacele uncedo. As society, we owe it to our children and to the generations to come to normalize or, reduce the stigma around mental health and odd behaviors, right? But we first, as the adults of society, need to actually be comfortable with seeking help. Umutsecha uthi oluphando luza kutandalazisa unobangela wezi zenzo zikhwanqisayo.
uMzantsi Afrika ufumane amagosa angama-32 ajolelwe ukuba ngonozakuzaku bamazwe awo kweli. Amazwe ngama-23 anikezele ngamaxwebhu eziqinisekiso zala magosa kumongameli uCyril Ramaphosa. Lamaxwebhu ziziqinisekiso zaseburhulumenteni zonozakuzaku anikwa umongameli osethronini yolawulo ngoba baza kuba ziintloko zemizi yozakuzo zamazwe abo kweli. Ezintloko zemizi ke yozakuzo zamazwe yiyo iPortugal, iPoland, iJamaica, iColombia, iBrazil, iNetherlands, iLesotho phakathi kawo. Undunankulu wase-Eastern Cape Oscar Mabuyane usefake ngaphansi kwehhovisi lakhe ezinye izinhloko zeminyango kahulumeni esifundazweni. Uthi inhloso ukufeza umsebenzi ayibekela wona ngesikhathi ekhethwa kulesi sikhundla. Inkulubaphathiswa yephondo uOscar Mabuyane uthe ligqiza lisandokonyulwa lilinokumsebenzi omninzi karhulumente odinga ukwenziwa. Iziphumo zomphicothi-ncwadi zakutsha nje zibonakalisa ukuba isebe lezempilo, elezothutho kunye nelezolimo ayaqhubekeka ukuza neziphumo ezingancumisiyo. Owayesayikuba intloko yesebe lezempilo, uGqirha Roland Wagner, wayebonwa njengomntu onoza nezisombululo kwiingxaki zelisebe. Kodwa ngoku naye unikwe olunye uxanduva. Urhulumente ke wephondo yi-Office of the Premier funeka kuqine yona ikwazi usebenza. Abanye abantu basenongakwazi ukwenza ngokugqibeleleyo kwiindawo ezithile abakuzo kodwa babe benesakhono, ingathethi ukuthi loo nto mabadistroywe, usenobanika olunye uxanduva kwenye indawo basebenze. Ukanti umhlalutyi wezopolitiko akanathemba ukuba umsebenzi weligqiza uza kuba impumelelo. Into engayi-understandiyo into yoba ngaba uPremier ke uye wa-appointa le crack team yakhe of ezi-HODs from ii-departments kangeziphefome kakuhle, but ngoku ufuna into yoba ngaba zilidishe eli gqiza lizawukwenza inguqu kwicala le-administration. So ayonto ndiqondayo uba ngaba izawusombulula ingxaki lesinayo. uMabuyane wongeze ngelithi isigqibo sokuba kusekwe eli gqiza belinganyanzelwanga lifuthe lezopolitiko. This is not driven by any political or personal or individual. It is driven by the best interest of serving people of this province. Eli gqiza lityikitye isivumelwano sethuba lenyanga ezili-12 ne-ofisi kaMabuyane. Abongile Yankis kwiindaba ze-SABC eMonti. Kuza kutyalwa amapolisa athe xhaxha eGugulethu eKapa kwaye isikhululo samapolisa salapha sinikezelwe abaphathi abatsha. Oku kulandela iziganeko zodubulo kule lokishi kule veki apho ingabantu abali-10 ababuleweyo kwiziganeko ezimbini zokudutyulwa komndilili wabantu. Kuzo zozibini ke ezi ziganeko kudutyulwe abantu aba5 kwisiganeko ngasinye bezihlalele ezimotweni kule ngingqi. Amapolisa athi ngabantu abali100 ababulewe eNtshona Koloni ngeveki. Bonke abatyholo abajongene nezityholo ezingama-23 kuquka izixhobo neziqhushumbhisi phakathi kwezinye boyanyaniswa nokuqweqwediswa kwemoto ethutha imali kodwa uqini umnqwazi kumantyi. The court finds that applicant number 1, 3, 4, 5, 6 and 7 has successfully convinced this court that there are exceptional circumstances admitting their release on bail. Izixhobo ezifumaneke kwimoto yamapolisa ngabatyholwa zebiwa kuqweqwediso lwasenkomazi ezinye kwisikhululo samapolisa sasemalamulele. Igunya abantu lezotshutshiso lisamkele isigqibo senkundla. The NPA together with the police are going to work very closely in ensuring that the investigations are getting finalized and transfer the matter to trial. Kulindeleke ukuba bosixhenxe abatyholwa bavele kwinkundla kamantyi asemalelane ngomhla wesi-6 kweyoMnga uDisemba ngolwamarhanuka. Ngaphambi kokuba mbukeli wenze nantoni na masinje qhwi evenkileni siyabuya ungagungqi.
Abathengisa emgwaqeni eThekwini namaphethelo babheke ukuhlomula uma ngabe leli dolobha selisingethe umdlalo wamanqamu womqhudelwano we-MTN 8 ngomgqibelo. Kuzobe kuzinkani zababili ke kulomdlalo kwazise phela kuzobe kutholene phezulu ikhondla ebholeni lakuleli iOrlando Pirates kanye neMamelodi Sundowns enkundleni iMoses Mabhida. Amathikithi ke lomdlalo ayi-160 athengiswa aphela nya esikhathini nje singamahora yi-18. Lena inkundla ezemidlalo iMoses Mabhida emphelandaba la kufanele kube khona ozogoba uphondo phakathi kweMamelodi Sundowns neOrlando Pirates. Le nkundla izosingatha umqhudelwano womdlalo wamanqamu MTN 8 okwesikhombisa. Ilungiselela ukusingatha abalandeli ababalela ku-60,000. Iphathimandla iqinisekisa abalandeli ngokuphepha nokuyigqaja ngokulethwa kwalomdlalo lapha eThekwini futhi. Siyazi ukuthi bebengaya kwezinye indawo kodwa baqome ukuthi beze kuthina ngesizathu sokuthi bayazi ukuthi asikaze sibaphoxe nangaphambili nakuloku sizokwenza le final engathi okokuqala ngqa njengenkundla iMoses Mabhida siba nefinal efana neMTN 8. Abadayisi bathi balindele abalandeli abaningi okuzobenza bazuze likhulu ngalolu suku. Sizosinokujabula nokugqugquzeleka ngoba nathi kukanjena siyazi ukuthi makhona igame ezayo la eMabhida kuba khona isikutholayo. Badayisela ukudla hot dogs, izinkwa, cold drink kanjalo bayasizakala nabantu mabeza la. Thina and then nathi siyasizakala futhi ngoba kuba khona umehluko ekhaya nabe uphumile ayodayisa ubingane ihlezi ibhekile kuphela. Abalandeli bezemidlalo bazobe bephume ngobuningi babo kuzo zonke izinkalo zakuleli ukuzobuka zidlana imlala lapha. Sinethemba elikhulu kuRulani Mukwena ngoba kule previous season simbonile asiveza kahle. Kuxwayiswa abalandeli ukuba bengathenga amathikithi angombombayi. Lo mdlalo uqala ngehora lesithupha ntambama ngomgqibelo. MTN 8 Mina phezulu Eindabeni ze-SABC ngikuvusi Khumalo eThekwini. Umongameli uCyril Ramaphosa usingathe iqela leOlimpiki ezikhethekileyo zaseMzantsi Afrika kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli phezolo. Iqela ke loMzantsi Afrika lithathe inxaxheba kwimidlalo yeOlimpiki ekhethekileyo yehlabathi nebibanjelwe eJamani ebutsheni balonyaka. Eliqela ke lafaka engxoweni imbasa ezingama49 zizonke bamkelwe ngezandla ezishushu ke ngumongameli kunye namanye amagosa phezulu kwizakhiwo zomdibaniso. We are extremely proud of you as Team South Africa, that you competed and in the end achieved the success that you have achieved. Quite an opportunity that I think of a lifetime, because it was said that over such long years there was no appreciation and we could not have time to meet with them, and I think it's better late than never. I'm very proud of their achievement. It says something about sport. If you look at the team itself, when we talk about social cohesion, when we talk about nation building, it has got all the elements. The team has got all the elements and ingredients that you need to build a nation, and I'm very proud of this bunch of winners, and I look forward to other national teams who are doing extremely well in terms of international stages at the moment. Masipinde kwakhona siyobhatala amatyala usabukele Ekhaya Jikelele ungagunqi. Enkosi ngokuhlala nathi simamba ngazibini ngenkxaso yenu engagunqiyo nisibukele kaloku apha Ekhaya Jikelele inkqubo kaloku esingatsho into yokubana iqaqambisa ulwimi lwemveli. Iye yaxhalabisa olwadliwano ndlebe ubunalo ngabantwana bapha eSoweto eNaledi. Abashonile because badle amakhekhe abawathengile esitolo thizeni. Enkosi yami and kaloku zininzi ezizitolo if uya kwilokishi nelokishi uzibhaqa zikhona. Umbuzo ngokuba mhlambe xa kuvela iziganeko ezinje ingaba ziba khona na ioperations ezenziwayo apho kujongwa kusearch into bana ingaba iproducts abanazo zikulungele na uba ziselwe ngabantu okanye abantu bazifake esiswini. Yeah, because I mean sike sibone nama video ko social media ikhathe eziningi
kugaselwa kufika kulezi ndawo fact checkwe kuhlezi kutholakala vele ukuthi izinto seyidlulelwe isikhathi noma izinto bayayikhandela ezinye akusizona lezi zifakwe emabhokisini kanjani kubonakala ngathi into ethengwe esitolo njalo njalo so nje ngicabanga ukuthi abantu abaningi sebeyazi ukuthi lento iyenzeka ukuthi ikaningi kulezi izitolo kunokwenzeka kanjalo so nje ngibona ukuthi nje sekuwukuthi nje umphakathi ngempela unake kakhulu if kuyenzeka yabo and uninzi labantu bafila ngathi umthetho lapha eMzantsi Afrika uyabafeyila because mhlamba abanye bazawuzireport ezi cases abanye bathi no kukhutshwe imali yentshontsho kuba ikhona ivideo enandiyibonile ithe tshitshilile ebutsheni balonyaka njengoba usithi into yokubana bakwenza nezinto baziqalele ngokunokwabo ndiyacinga into yobana kwakulutywala utywala oluzavele lwenziwe kwigumbi elikwi-underground kuxutywa le kufakwa le uyabona into yobana ingathi khona nesanitizer uyabona laphana uma ngabe sibheka lapha ngemuva ukuthi-ke sekukhona amaphoyisa ngoba umphakathi esho ukuthi ubusubhikisha kuwona lama-tuck shop ukuthi akwenziwe something so amaphoyisa asekhona-ke mhlawumbe kuzoqapha nje isimo ukuthi kungagcini sekunodlame kodwa nje uya-understanda ungaqonda ukuthi abantu ba-frustrated abantu ibuhlungu into ukuthi sengaze kushona iy'ngane ngoba zithenga amakhekhe asedlulelwe isikhathi and into ebuhlungu njengoba bendisitsho into yobana kwilokishi nolokishi uzazibhaqa zikhona izishop zabantu okanye zabemi bangaphendle amamola kukude mall so sentsho kunzima nokuthi mhlambe yekani ukuxhasa ngapha kusasa okuzofumanisa into yobana omnye unento ayidingayo uyidinga khona kwezi shop so iba yinto enzima kakhulu ongazi ba mhlambe isigqibo kwi-community at large bangafikelela bathi makwenziwe ntoni khona lolu daba lolubucayi because ziningi lezi izitolo akusiwo amampunge nje kuhlezi sibona kubikwa izitolo lama-tuck shop ayayikhandela izinto kanjalo so asazi ukuthi isombululo kuyogcina kuyini kahle kodwa nje-ke siyabafisela Nkosi yami sibaduduza-ke nemindeni le yasenaledi ke yashonelwa abantwana bayo Nkosi yami ngathi ngangcwaba kahle noma sekufika isikhathi sokungcwaba buhlungu ngempela cabanga kuvalwe naney'kole iy'ngane ziyihlalele emakhaya phela ziyaphuma ziyodlala mhlawumbe unawo lowo R2 obumuphe wona izolo yabona seyahamba uyothenga kazi yena mhlambe nje mhlambe kwambeni kwexesha mhlambe nathi Ekhaya Jikelele uba ngaba mhlambe singaba nodliwano ndlebe enomuntu osuka mhlambe kwisebe apho ethethela khona i-consumers ake axhobise mhlambe ababukeli into yobana ezintoni ekumele uba uyazichecka kuba ngaba uthenga into eshop kuba ndiyakhumbula kwezi video ezithe tshitshilile qha ke asikwazi into yobana sizithembe ingaske zingaba kwiqonge elifana neEkhaya apho umuntu ezaba nesiqiniseko ufumanisa into yobana no uyakwazi uchecka mhlawumbe ba into ibolile okanye kutheni especially ngoku sisebenzisa ubuxhakaxhaka bale mihla there should be a way apho umuntu angakwazi ukuchecka mhlawumbe ucheck i-barcode yokuba lento endiyithengileyo ingaba iyaziwa na kwaye ingaba i-expire because mhlawumbe bangayibhala bathi ise fresh kanti ayisekho fresh nanokuthi nje ke in this case izingane ngekwazi izingane ezincane lezi vele bona zibe ngekwazi ukucheck i-barcode noma icheck ama-expiry date njengathi thina abantu abadala and senditsho I think isentsho kwisizwe simnyama ikhona lanto abantu ufumanisa umuntu uyayibona ba noko mhlambe idate seyidlulile kodwa ayitshela ukuthi aqonda ba hayi wethu no ndistrong nditheni mhlambe kungaba kuhle nokuba sibe nodliwano ndlebe lokuba ifuthe lokuba utye izinto ezidlulelwe lixesha intoni mhlambe ungangaliboni ngoku and xa sijonga nasebantwaneni mhlambe let's say ezi biscuits zityiwe ngumuntu omdala ingabe yakho isystem inawo na amandla okumelana more than mhlambe umntwana why was it easy for umntana into bana mhlambe abe kanti uyasweleka was it just mhlambe expired okanye there's more to just ngoba ebesho vele nomnumzana umabona ukuthi ke basebenzisana namaphoyisa basaphenya so sithemba ukuthi mhlambe kuzohamba nje isikhashana ebese ke kuyavela ukuthi kahle isizathu kube yini bekwenzekeni ngalamakhekhe benjani makhulu mbukeli ke hayi ke okwamanje ake siphosa amehlo ke senze isiqiniseko sokuthi ngaphambi kokuthi uphume lapha endlini phela uyazi ukuthi sime kanjani isimo sezulu ngaphandle nanku ke umhlahli wesimo sezulu
Siphinde sikwamukele ke mbukeli wekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ngokuthi ke nixhumane nathi nokuthi nje nihlale ninethezeke nisidedele. Siyabonga kakhulu ukuthi niyasivumela ukuthi sihlale lapho kuma living rooms. Sikusho njalo ngesingisi. Yes. Kuma living rooms wenu la ekhaya Jikelele. Yes. Sisibulela kakhulu asiyonto ngaphandle kweni. Qinisekani ngalokho into kubana niyaqhagamshelana nathi pha kumakhasi ethu. Sikhona ku Facebook @Ekhaya Jikelele. Bangasibhalela umuntu asixelele into bana mhlawumbe intoni avuke wayicinga namhlanje. Wena intoni uvuke wayicinga namhlanje? Mina ngihlazi ngicinga umsebenzi kaloko sana. Ucinga ntoni ngomsebenzi? Ndicinga uba ndiyavuka ngoku ndiyophangela. Rush get to work. Yeah. Nje ngicabangela umsebenzi most of the times. Sengixakwa ke sengimangazana ukuthi ile game yeKaizer Chiefs sezoba khona phakathi kwe-Orlando Pirates ne-Sundowns, i-MTN 8 final izobe iseThekwini. Moses Mabhida kuthiwa nje amathikithi adayiswa athi aphela msinya. Umuntu uthi uyayibheka usuyayifuna ukuyothenga sold out. Yabona ukuthi ke hayi cha umdlalo impela onesasasa abantu abawujabulelayo. Ikakhulukazi enye into engiyiboneke mina uyazi kwezifundazwe ngoba mhlawumbe akujwayelekile ukuthi ibhola liye khona. Kuyagcwala e-stadium. Yabona nje eThekwini Moses Mabhida nje izobe ithe mangabe sekubambeni i-Orlando Pirates kanye namamelodi Sundowns. Asazi ukuthi uyozala nkomoni. Silinde ngabovu. Kodwa ke yazi into endiyithandayo ngezemidlalo kukuba abantu abaphumi nje ubasiyobukela kodwa ndingathi into bana udala umanyano kuba uzawufumanisa into bana xa nifika pha anazani kodwa ke nxa into bana mhlawumbe ni favor iqembe lilodwa senihleli senibumbana kodwa kube buhlungu ke xa ukhona esizawuthi aliphumelelanga ubona inyembezi abantu bekhala uqonda bayibonga utata omdala nje lona bethunana so ingasike yazi imidlalo ndingathi into bana isekujuleni kwenhliziyo zabantu uzobona utata omdala nanku uyalila uthini uziva ahead omnye xa uphumelela ubona bana mhlambe unazo ne-goals ke ngoku xa iphuma ke yabona ke ngoku i-weekend yami okanye iveki yami ndizayiqala kamnandi because intontoni iphumelele. Yazi izolo sike sakhuluma ngodaba lukaSandile Mantso uyakhumbula ukuthi abanye bathi bambone kuphi nakuphi kodwa ke umnyango wezamajelo wakhipha istatement wathi hayi uSandile Mantso usangaphakathi ejele. Ukhona nje ke omunye lapha x.com ozewabuza wathi ayidlalwa ngathi la uma ngabe ukuthi ukhona ejele pho indaba bengasikhombisa ubufakazi bokuthi ukhona mhlawumbe kufaka izithombe zakhe ke ebonakala egqoke iuniform yakhona ke ejele. Ngiphinde ngacheka futhi ntambama abantu besaqhubeka nokusho ukuthi hayi no siyambona kuphi so asazi ukuthi ke mhlawumbe iqiniso iliphi nanokuthi lizohamba lolo daba luhambe luze lufike kuphi. And asikwazi kalokho noba mhlambe singathi sibabeka ityalo kanye siyabablame abantu ukhumbule kalokho kwiziganeko zamvanje ezithe zenzeka if uyajonga mhlambe kwiziganeko sikaThabo Best naye waqhwesha entolongweni ephila isoft life ngaphandle so asikwazi mhlambe basingababeka ityala abantu uba mhlawumbe njengoko kukhutshwa istatement kwathiwa no ungaphakathi ejele abantu xa besithi hayi no ungaphandle asikwazi sithi hayi asibabeka ityala because xa ujonga nyani the state of our prisons ingaske nokukhuseleko alukho omnye umbuzo omkhulu kukuba njengoko umuntu mose xa izawuvalelwa entolongweni kukuba ohlwaye futhi afunde ngesisiganeko asenzileyo ingaba is enough being done ukurehabilitate ababantu emqondweni bathi ngoba phela umusaphuma useqa kusho ukuthi wena una remorse awulibona iphutha lakho olenzile uyibona into embi oyenzile uyayitshela nje ukuthi hayi ngisazophuma mina ngiphuma ngaphandle. Ucabanga ukuthi ke imndeni yona ifila kanjani izizwa kanjani imndeni yeyisulu eyisuku ezonzakaliswe ilaba abantu? Inkosi yami because ndake ndaba nodliwano ndlebe nomnye owayiphume entolongweni kodwa zangaqhweshe yena so ndimbuza nje into yobana I mean if sizawubona isiganeko esifana nesi apho umuntu eqhweshayo wena njengomuntu owungaphakathi ungathi mhlawumbe ukhuseleko lunjani uthi hayi abanye abantu bayaphila banazo nefoni bane access ifoni bane kwazi ukujonga umuntu athini abe live yayikhona nomnye wayi live engaphakathi entolongweni efuna ukukhalaza ke yena sisho into yobana hey siphethwe kabuhlungu apha kudala singatyi kutheni so lonto iyabonisa into yobana mhlawumbe umthetho awuqinanga ncam awuqinanga ncam bakhona onogada but not enough is being done but eyona nto ngamandla endiqinisekile into yobana ijele okanye injongo yejele kukurehabilitate ingqondo yomntu so ezi programs abanazo ingaba ziyasebenza na umuntu xa iphuma aphume lento itsho into yobana umuntu abonise iremorse ba hey ndenze oku ndiyazisola ingaba kwi-processes ne-programs abanazo ingaba ziyarehabilitate na umqondo yomntu
Hayi-ke Makhole nawe mbukeli ake sisiqu futhi siyokhokha izitolo lapha ezitolo ngoba kubalekile ukukhokha izikweletu sophinde sibuye futhi emva komzuzu. Ikhomishani yemisebenzi yezobulungiswa iJSC isiphakamise amagama amabili ejaji uFaiza K3 Sitilwane kanye noAnna Gwele kumengameli uCyril Ramaphosa ukuze phela ke baqokelwe enkantolo enkulu yokudluliswa kwamacala. In the electoral court matters. Clear. Lokhono eziyishumi ukuze igcwalise ikhala ezine zakwa SCA. Kodwa ke ikhomishana ikhethe ukuphakamisa abantu ababili kuphela abangase ke baqokwe. Kuleli sonto umbukeli JSC izobamba ke inhlolokhono nabanye abangama34 abafake izicelo zomsebenzi kwezobulungiswa ezweni lonke. iJacob Zuma Foundation ithi owayesakuba ngumongameli uJacob Zuma ujike wabhenela kwinkundla ephakamileyo yaseGauteng ePitoli ukuba ibhengeze ukutyunjwa kamongameli wejaji eyinhloko uRaymond Zondo ngokuchasene nomgaqo siseko. Umongameli wonyule uZondo njengejaji eyinhloko ngoTshazimpuzi kulonyaka uphelileyo emva kodliwano-ndlebe nekomishoni yenkonzo yezejaji. Iqumrhu ligqibe kwelokuba liphakamise owayesakuba ngumongameli wenkundla ephakamileyo yezibheno uMandisa Maya kwesi sikhundla. Inhlangano iPeople Against Petrol and Paraffin Price Increases isichaze ukwenyuka kwentengo yopetrol njengento engeyinhle futhi engenabo ubulungiswa ebantwini bakulelizwe. Intengo yopetrol ke yenyuke phakathi kwamabili ebusuku. Umnyango wezamandla usumemezele ukuthi intengo yopetrol izokwenyuka ngo R1.08 ilitha. Intengo yodizili yona izokwenyuka ngo R1.93 ilitha. Ebese kuthi ke intengo kaparafini yenyuke ngo R1.51 ilitha. Mbukeli ke okwamanje ake sithi nje ke siphosa amehlo lapha kwisimo sezulu sibone ukuthi ke khona ngabe kuhambe kanjani. So bese sibuya ke mbukeli sesongena ehoreni lethu lesibili ngeindaba ehamba phambili.